rahmataka ya jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya jalali wal ikram. Wa qurab bizidni ilma warzuqni fahma wa alhiqni bis Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa alhiqni bis salihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal. Iya, kakak Hafiz Al-Farezi. Halo kakak Hafiz, masya Allah kakak Hafiz ya, luar biasa. Aku mau makan dulu ya. Iya, saya kakak Hafiz. Makan apa kak? Makan apa? Pasti makan nasi ya kakak Hafiz ya, masya Allah. Pasti pakai apa? Pasti pakai lauk ya. Lauk apa? Lauknya ayam goreng. Iya. Lanjut teman-teman ya, masya Allah ya. Ayo kita baca Asmaul Husna. Nas'alukal ya man huwallahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Al-Mutakabbirul Khaliqul Bari'ul Musawwirul Ghaffarul Qahharul Wahhab Razaqul Fattahul Alim Al-Qabidul Basitul Khafidul Rafi'ul Mu'izul Muzillus Sami'ul Bashirul Bashirul Hakamul Adl Al-Latiful Khabir Al-Halimul Azim Al-Ghafurul Syakur Al-Aliyul Kabirul Hafizul Mukir Al-Hasibul Jalilul Karimul Raqibul Mujibul Wasi'ul Hakimul Wadudul Majidul Ba'isul Syahid Al-Haqqul Wakil Al-Qawiyul Matin Al-Waliyul Hamid Al-Muhsil Mubdi'ul Mu'id Al-Muhyil Mumitul Hayyul Qayyum Al-Wajidul Majidul Wahidul Ahadus Samadul Qadirul Muqtadirul Muqaddimul Muakhirul Awalul Akhir Al-Zahirul Batinul Walil Muta'alul Tawwabul Muntakimul Afur Ra'uful Malikul Mulki Zul Jalalil Wal Ikram Al-Muqsitul Al-Jami'ul Mughniyul Mani'ud Darun Nafi'un Nurul Hadil Badi'ul Baqi Al-Warisu Rashidus Saburul Ladzi Laisa kamislihi Syai'un wa huwas sami'ul basir. Allahumma salli afdalas salatin ala as'adil mahluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada malumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka zakiruna wa ghafala zikrika
ghafilun. Iya, Masya Allah ya. Kakak Nia. Ya, bahasa Abi. Kakak Nia Nisa, Masya Allah, barakallah, saya soleha, pintar, makasih ya nak ya. Akhirnya, Masya Allah. Kakak Nia Nisa, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak Nia Nisa, salam kenal Kakak Nia ya. Kakak Kansa RD, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak Kansa ya. Salam kenal Kakak Kansa. Kakak Hasan, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Teman-teman, salam kenal semua teman-teman ya, dari Jahan Kakak Nahla teman-teman ya. Terima kasih sudah komen-komen, sudah like teman-teman ya. Dan sudah subscribe. Makasih teman-teman. Lanjut teman-teman ya. Kita baca doa duha ya teman-teman ya, bareng-bareng yuk. 1, 2 mulai. Allahumma inna duha'uka wal baha'uka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa'akhrijhu wa in kana mu'asiran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika atini ma ataita min ibadika sholihin. Ya Allah, sesungguhnya waktu duha itu duhamu, kecantikannya kecantikanmu, keindahannya keindahanmu, kekuatannya kekuatanmu, kekuasaannya kekuasaanmu, perlindungannya perlindunganmu. Ya Allah, jika rezeki masih di langit turunkanlah, jika di bumi keluarkanlah, sugar bermudahkanlah, jika haram sucikanlah, jika jauh dekatkanlah. Berkat waktu duha, kecantikanmu, keindahanmu, kekuatanmu, kekuasaanmu, limpahkan kepadaku segala yang telah engkau limpahkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Amin amin ya rabbal. Iya, Masya Allah. Kakak Ilham Tembelan. Iya, Tembelan Kakak Ilham. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Kakak Ilham ya. Masya Allah ya. Teman-teman, makasih teman-teman sudah komen-komen ya, sudah like ya. Berapa teman-teman sudah tap-tap layar ya. Masya Allah. Lanjut teman-teman ya, kita baca kisah sang Rasul teman-teman ya. 1, 2 mulai. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy terdalama. Itulah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. 2 bulan wafat ayahandanya, tahun gajah dilahirkan yatim dengan kakeknya, sesuai
adat yang ada disusui Halimah. 6 tahun usianya wafat ibu tercinta. Itulah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. 8 tahun kakek meninggalkannya. Abu Thalib pun menjaga, paman paling pembela. Saat kecil mengembala dagang, saat remaja umur 25 memperistri Khadijah. Itulah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Di umur ke-30 mempersatukan bangsa. Saat peletakan batu Hajar Aswad mulia, genap 40 tahun mendapatkan risalah. Ia pun menjadi rasul akhir para anbiya. Itulah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Iya, Masya Allah. Kakak Aira Salsabila, halo kakak cantik. Masya Allah. Iya. Halo. Iya, amin ya kakak ya. Salam kenal kakak Aira ya. Kakak Daifullah Al-Mukhtaram, assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak Daifullah, iya. Kakak Ridwan, hai tuh kakak Ridwan. Kakak Azam Khairul, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak Azam ya. Kakak Vivi Nadiro, Kak coba baca nazom Aqidatul Awam. Guys, saya pakai baju kakak saya nih guys. Iya. Apa ini Aqidatul Awam nazomnya ya? Ini saya belum hafal kakak Vivi, mohon maaf ya. Coba kakak Vivi, ya nanti coba nanti ya insya Allah ya, coba cari dulu ya. Kakak Azam Khairul, hai kakak Azam. Kakak Ridwan dari mana ini kak? Dari Bekasi ya kakak Ridwan ya. Salam kenal semua teman-teman ya, dari kakak Nahla dan Dede Zahra teman-teman ya. Ya teman-teman, kita lanjut teman-teman ya. Baca Aqidatul Mujmalah teman-teman ya. Bisa baca dari Kak Vivi Nadirom, kakak Azam katanya tuh. Iya. Oke teman-teman, Masya Allah teman-teman, makasih teman-teman sudah komen-komen ya semuanya ya. Sudah like ya berkata teman-teman, sudah komen-komen, sudah subscribe teman-teman, makasih ya. Tap layarnya, Masya Allah. Lanjut teman-teman ya, kita baca Aqidatul Mujmalah teman-teman. Wa ba'du ya kakak Nahla Dede Zahra ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du fa inna qad radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa bil ka'bati qiblata wa bil mu'minina ikhwana wa takarana min qawmin wabil yaumil akhir wa bikulli ma jaa bihi Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anillah ala dalika nahya wa alaihi namutu wa alaihi nub'atsu
sya'allahu minal alladzina la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun bi fadlika Allahumma ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Iya kakak Ridwan, iya kakak Ridwan pantesan salam dari Bandung. Iya dari Bandung kakak Ridwan ya, masya Allah, salam kenal kakak Ridwan ya. Kakak, 3 kali ya. Iya kakak Ridwan, semoga jadi anak soleh anak-anaknya, masya Allah, amin ya Allah, amin amin amin. Makasih kakak Ridwan doanya ya, semoga kabul ya Allah, kabul. Kakak Azam Khairul, hey Ridwan, kamu ada di stadionnya Persib Bandung nggak? Tapi Dede belum, Allah. Tuh, tanyain tuh kakak Ridwan sama kak Azam. Ih, sebentar ya kak ya. Kakak Ridwan Azam, ya betul, saya mah bang dari Soreangnya, deket alun-alun Soreang. Iya, masya Allah ya. Kenalan ya teman-teman ya, kakak Azam Khairul. Waduh, suaranya tadi. Iya, suaranya tadi ya. Masya Allah teman-teman ya, kakak Azam Khairul mau masuk stadion nggak? Katanya tuh. Iya, kakak Ridwan Azam, stadion mana ini? Iya. Kakak Azam Khairul, lupa aku sebentar out. Iya. Oke teman-teman semua, kakak Azam, kakak Ridwan semuanya ya sudah komen-komen, makasih teman-teman ya, barakallah ya. Sudah like barakallah teman-teman ya, dan tetap layarnya masya Allah. Sudah subscribe dan lain-lainnya. Terima kasih teman-teman ya. Lanjut teman-teman, sekarang kita tampil pun Dede Zahra teman-teman yang akan membacakan Alhul Kafi. Teman-teman kita simak bareng-bareng teman-teman ya. Iya berdiri, ayo satu, ngasihin teman-teman di mana? Sini. Ini ya teman-teman, sini nih Dede Zahra teman-teman. Oke, ayo dari saya mulai. Oke teman-teman, kita dengarkan ya Dede Zahra teman-teman yang membacakan membacakan sholawat Alhul Kafi teman-teman. 1, 2 mulai. Alhul Kafi amuna kafi kusolana kafi wajadana kafi iku ya kafi kana kafi mana kafi haharuya. Jangan duduk di depan pintu, ya sebu ambillah sapu, ya si hidung galibah, tamu jangan tinggal ke solati malam tuh. Tunggu indah main di taman, kupu-kupu betul banget. Iyalah baca Quran, jangan lupa sholat. Alhul Kafi abuna kafi qasdana kafi wajadana kafi iku ya kafi kafana kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Namanya Nawatan Jahat, ihasanya saipun indah, rajin puasain sedekah, semoga tetap masuk surga. Ayo teman-teman semua, ikatan naikkan papa, saya Igo, Umi dan Abi, semoga hidup kekal bahagia. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin, masya Allah. Yeay, keren ya. Teman-teman ya, sekarang apa tuh kakak? Lupa aku, saya bener kakak Azam ya, kakak Azam. Kakak Azam. Kakak dulu katanya. Nah sini. Ayo. Kakak Azam Khairul. Ridwan, kamu ada di stadion Sijalak Harupa gak? Iya, Bang Rai, sehat-sehat ya deh, amin kakak ya, kakak Bang Rai ya. Kakak Azam Khairul Ridwan, Bang Ridwan, tes check out, iya, kakak disem, hai tuh kakak disem tuh, kakak disem. Teman-teman terima kasih teman-teman ya sudah komen ya, sudah like barakallah teman-teman ya. Sekarang kita tampil pun teman-teman ya. Tampil pun kakak Nahla teman-teman ya. Nih orangnya cantik, solehah, suka menabung, nggak suka jajan ya teman-teman ya.
Sukanya nabung, suka belajar teman-temannya, nggak suka main. Main Ya, juga lah. main juga. Iya. Oke teman-teman, gitu. Oke teman-teman. Oke teman-teman, Sekarang sekarang saya mau baca saya mau baca ya. surah An-Nazi'at teman-teman ya. ya sampai Al-A'la teman-teman ya. habis kata Kakak Azam, sholat isya dulu sebentar. Siap Kakak Azam sama sholat isya teman-teman ya. Di sini belum teman-teman. Belum ajan. kata Ustazah kalau mau rojaah bukan kayak gitu, bukan sampai ke bawah. Jadi gimana? Baca dulu, Baca dulu. kalau tutup, Mm-mm. terus habis itu Nih ya. kalau lupa buka lagi gitu. Kalau lupa buka lagi. Oh berarti dihafal dong. Ya, dihafal. Ya, dihafalin. Iya udah, kalau hafalin aja nggak apa-apa. Dihafalin. Ditutup karena berarti ngapal gitu. Iya, Iya, ngapal. Iya, coba ya karena hafal nggak habis tes. tutup aja. Tutup, iya. Iya, nggak apa-apa, nggak tutup. Coba Kak, ayo merujah begitu ngapal coba. Tutup. Jadi akan Nana duduk sini, duduk sila, ini duduk sini sila, duduk sila, itu bantalnya sini, di pangku bantalnya, pangku ini tutup gitu, sini biar ngisi gitu, gitu teman-teman ya. Ini teman-teman akan Nahla mau tes teman-teman ya, tes hafalan teman-teman yang baru jangan sambil hafalan ya teman-teman, hafalan surah An-Nazi'at ya Kak ya. Ayo, mulai teman-teman bareng-bareng yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. An-nazi'ati gharqa wan-nasyitati nashta was-sabihati sabha was-sabiqati sabqa fal-mudabbirati amra yauma tarjufur rajifah tatba'uha radifah qulubu yawma idzin wajifah absaruha khashi'ah yaquluna a inna lamarduduna fil hafirah fa iza kunna idzaman nakirah qalu tilka idzan qarratun qashirah fa innama hiya zatratu wahidah fa iza hum bis-sahirah ataka haditsu Musa iznadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa izhaba ila fir'auna innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha fa arahul ayatal kubra faqazzaba wa asa summa adbara yas'a فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دهاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبسوا إلا عشية أو ضحاها. Masya Allah, barakallah teman-teman ya akan Nahla murajaah teman-teman ya kakak. Mana nih tadi ya? Kakak rindu, hai kakak rindu, hai.
Kak Korizen Caca, hai Kak Korizen Caca ya. Teman-teman kasih teman-teman ya sudah komen-komen ya, barakallah teman-teman ya, sudah like-like teman-teman ya, sudah subscribe dan sudah ketik layar teman-teman. Makasih teman-teman ya. Oke teman-teman kita lanjut ya, Dede. Akanlah baca apa? Murojaah surah Surah Abasa. Abasa teman-teman ya. Ayo teman-teman kita dengarkan teman-teman ya. Bareng-bareng teman-teman yuk, bareng-bareng ikutan yuk. Ayo mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Minum dulu dah. Minum haus ya. Kopi apa air putih, Neng? Air putih. Kali kopi. Kopi mah bapak-bapak. Oh, Bapak. Oke, itu dia. Kopi dulu ah. Udah belum minumnya? Oh, kita beser. Ya teman-teman, sekarang surah Abasa teman-teman ya, akan akhlak hafalan surah Abasa teman-teman ya. Ini kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yazakkaru fatanfa'ahu dzikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma alayka 'alla yazakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu talaha kalla innaha tazkirah faman syaa'a dzakara fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi syafara kiramin barara qutilal insanu ma akfara min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddara summa sabila yasara summa amatahu faqabara summa iza syaa anshara kalla lamma yaqdima amara falyanzuril insanu ila ta'ami anna sababana ma'a sabba summa sakhanal arda sakha wa ambatna fiha habba wa naba wa qadba wa zaytuna wa nakla wa hadaika gulba wa fakihatan wa abba mata'al lakum wa li'anamikum فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عالية كبرى ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. Masya Allah, bagus ya. Iya, mantap teman-teman ya. Lanjut teman-teman ya, surah At-Takwir ya Kak ya. Surah At-Takwir teman-teman yuk bareng-bareng kita dengarkan teman-teman ya. Karena teman-teman ya sambil kita baca bareng yuk. 1, 2 mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Iza syamsu kuwirat wa izan nujumun qadarat wa izal jibalu suyirat wa izal isyaru attilat wa izal wuhushu usyirat wa izal biharu sujjirat wa izan nufusu zuwijat wa izal mau'udatu su'ilat bi ayyi zambin qutilat wa izas sufun syirat wa izas samaa'u kusyirat wa izal Jahimu su'irat. wa izal jannatu uzlifat alimat nafsum ma ahdarat fala uqsimu bil kunnas ajawaril kunnas walaili iza as'as wa subhi iza tanaffas innahu laqawlu Rasulin Karim. zi quwwatin inda zil arsy makin muta'in sama amin Sama amin. wa ma sahibukum bimajnun wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin wa ma huwa 'alal ghaibi bidanin
wa ma huwa biqauli syaitonir rajim. fa aina tashabun in huwa illa dzikrul lil alamin liman syaa minkum ayastaqim wa ma tasyauna illa ayyasha Allah rabbul alamin. Iya, alamin. Masya Allah teman-teman ya. Bagus teman-teman ya, berhubung akan agak batuk-batuk teman-teman, berhubung mohon dimaklum teman-teman, agak flu sedikit teman-teman ya. Ayo teman-teman, lanjut teman-teman, bacaan hafalan surah Al-Infitor ya. Iya, ayo teman-teman kita dengarkan teman-teman ya. Kakak siapa tuh? Tado. Ya, kak Tado, hai, kak Tado. Salam kenal kakak Tado ya. Kalau dari kak berarti kado. Iya, kado. Iya, teman-teman, lanjut teman-teman ya. Karena baca surah Al-Infitor teman-teman ya. Dengarkan teman-teman ya hafalannya ya. Ayo mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Infitor, ayo. Idzas samaa'u fatarat. Izas samaa'u fatarat wa izal kawakibu tasyarat wa izal kawakibu Wa idzal biharu fujjirat. Wa idzal quburu bu'sirat. alimat nafsum ma qaddamat wa aqarat ya ayyuhal Sanu ma gharraka bi rabbikal karim. allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa raqabak kalla bal tukadzibuna biddin wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun itu. Innal abrara lafi na'im. Alal Wa innal fujjara lafi jahim yaslaunaha yaumaddin wa ma hum anha bighaibin wa ma adraka ma yaumuddin summa ma adraka ma yaumuddin yauma la tamliku nafsan li nafsin shay'a wal amru yawma lillah. Masya Allah, alhamdulillah ya teman-teman ya. Lanjut teman-teman ya, bacaan surah apa Kak? Surah Al-Mutaffifin. Memang? Iya benar. Teman-teman makasih ya teman-teman sudah komen-komen ya, sudah like-like barokah teman-teman, sudah tap-tap layarnya ya, Masya Allah ya teman-teman ya. Lanjut teman-teman, kita baca, kita dengarkan ya hafalan Kanahla surah Al-Mutaffifin teman-teman ya, bareng-bareng yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Yo. Dulu teman-teman. Iya, oke. Ya teman-teman, makasih teman-teman ya sudah like barokah teman-teman ya. Sudah subscribe, sudah tap-tap layarnya, sudah komen-komen teman-teman, salam kenal semua ya. Lanjut teman-teman. Tadi kan yang nonton 117. Iya, Masya Allah banyak dong ya. Masya Allah berkah selalu teman-teman sudah menyimak ya. Udah belum minumnya? Ayo kita mulai surah Al-Mutaffifin teman-teman ya, hafalan Kanahla ya. Dengarkan teman-teman. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul. Ayo. Wailul lil mutaffifin allazina Izak. lupa. Belum apa? Belum apa? Mau baca apa Mabi apa gimana? Baca apa enggak? Ayo apa aja? Apa Abi bantu? Ayo. Belum bisa apa belum? Al-Mutaffifin.
Wailul lil mutaffifin. Baca. Ada? Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yazunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin azim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Kala inna kitabal fujjari lafi sijjin. Wama adraka ma sijjin. Kitabun marqum. Wailul yawma idzil lil mukazzibin alladzina yukazzibuna biyaumiddin. Wama yukazzibu bihi illa kullu mu'tadin asim. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Qala bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Qala innahum an rabbihim yawma idzil lamahjubun. Summa innahum lasalul jahim. Summa yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Qala inna kitabal abrari lafi illin. Wa ma adraka ma illin. Kitabun marqum. Yashhadul muqarrabun innal abrara lafi naim. Ala araiki yanzurun ta'rifu fi wujuhihim nadratan naim. Yasqawna min rahiqin maktum kitabuhum mik. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Wa mizajuhu min tasnim. Aina yashrabu biha muqarrabun. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Wa iza marru bihim yataghamazun. Wa iza inqalabu ila ahlihim inqalabu fakin. Wa iza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Wa ma ursilu alaihim hafizin. Falyawma alladzina amanu minal kuffari yadhakun. Ala laraiki yanzurun. Hal suwibal kuffaru ma kanu yaf'alun. Masya Allah ya, bagus teman-teman ya. Kakak Nur Aida. Iya, kakak siapa lucu banget udah Al-Quran. Dan kakak kelas berapa? Oh, kata kakak Nur Aida, siapa lucu banget udah Al-Quran? Siapa namanya? Kakak Nahla. Kakak Nahla, kakak Nur ya. Kelas berapa katanya tuh? 2. Kelas 2 SD ya teman-teman ya, kakak Nur ya. Salam kenal kakak Nur Aidah ya. Kakak Safana. Wah, tuh. Wah. Iya, wah doang. Wah apa nih kakak Safana? Salam kenal ya teman-teman semua ya. Sudah like, terima kasih teman-teman. Sudah komen-komen, sudah tap-tap layar, sudah subscribe dan lain-lainnya teman-teman ya. Wah, hebat banget gitu. Mungkin ya. Wah, hebat banget mungkin, bisa jadi ya. Lanjut teman-teman ya, baca surah Al-Insyiqaq ya teman-teman ya. Ini ya. Iya, mau dimaklum teman-teman ya, kakak Nahla bagi batuk-batuk teman-teman suka makan es krim ya, sama makan sini ya. Kat, simpan sini banan ini. Simpan sini banan ini teman-teman, kakak Nahla ya. Ayo teman-teman, kita baca ya surah Al-Insyiqaq. Ayo bareng-bareng yuk. Bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u insyaqqat Wa azinat li rabbiha wa huqqat. Wa iza ardu muddat wa alqat ma fiha wa taqallat wa azinat li rabbiha wa huqqat. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Wa amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yashira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Wa amma man utiya kitabahu wara zahri fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura innahu zanna alayyahur bala inna rabbahu kana bihi basira fala
uqsimu bisyafaq bisyafaq. wal laili wa ma wasaqa wal qamari idza tasaqa la tarkabunna tabaqan an tabaqa wa ma lahu Fama lahum la yu'minun. fa iza qari'a alaihimul qur'anu la yasjudun balil ladzina kafaru Yukazzibun. wallahu a'lamu bima yu'um fabashshirhum bi'adzabin alim illal ladzina amanu wa amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Iya, masya Allah ya teman-teman ya. Siapa tuh? Kakak, wah teman-teman tap-tap layar tuh masya Allah. Terima kasih teman-teman ya sudah tap-tap layarnya ya, masya Allah. Kakak Alexa Widodo, kakak kelas berapa katanya tuh? Kelas 2 SD kakak Alexa Widodo ya. Salam kenal kakak Alexa ya. Hai hai tuh kakak Alexa tuh. Hai hai kakak Alexa Widodo, hai hai. Ini Iya. berapa? Kelas 2 teman-teman ya, Ini kakak berapa, Nahla ya Kak? teman-teman ya. 3, ini 3. Sekarang bilang teman-teman. Teman-teman, Sekarang kita baca sekarang kita baca surah surah Al-Buruj ya. Buruj. Iya, kakak Zinovia Hursefun 2 tuh bener iya. Kakak Zinovia ya, kakak ya. Bener. Kakak anak kelas 2 ya, kakak Alexa Widodo tuh. Aku kelas 4. Wih, hebat. Udah kelas 4 ya, kakak Alexa ya. Kakak Alexa udah Al-Quran Sekolah apa di masih mana, pro, Kak? kakak Alexa? Ya, sekolah di mana kakak Alexa? Sekolahnya. Salam kenal kakak Alexa ya, semuanya teman-teman ya. Terima kasih sudah komen-komen ya, sudah like-like buat kalau teman-teman, sudah tap-tap layar, sudah subscribe dan lain-lainnya ya. Lanjut teman-teman, yuk bareng-bareng yuk ya kak. Ayo. Surah Al-Buruj ya teman-teman ya. Ayo kita mulai. Hafalan apa baca? Baca. Baca, oke. Kalau yang ini baca, kalau ini enggak ya. Coba ya. Ayo kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, ada kakak Nanaina itu. Kakak Alexa Widodo, kakak cantik banget. Siapa cantik? Emang cantik emang. Ya. Iya, cantik ya. Alhamdulillah teman-teman yang akan akhlak cantik teman-teman. Iya, semoga cantik akhlaknya ya. Cantik akhlaknya, cantik perangainya ya teman-teman, doakan ya. Kakak Nanainai, aku kembali lagi nih. Masya Allah, kakak Nanainai. Ya, Kak. Kakak Alexa Widodo, semoga sukses ya kak. Amin, amin ya rabbal alamin. Iya teman-teman ya. Yuk Aku kakak Nanainai, kembali kita baca surah Al-Buruj gini. teman-teman ya. Kak Widodo, Alexa, kakak Nanainai dan lain-lain semuanya ya. Ya kak, baca surah Al-Buruj ya. Ayo kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj. Wal yaumil mau'ud wa syahidin wa mashhud qutila ashabul ukhdud annari zatil waqud izhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud wa ma naqamu وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب harika innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar zalikal fawzul kabir inna batasya rabbika lasyadid innahu huwa yubdi'u wa yu'id huwa yubdi'u wa yu'id. Ulang, coba benerin. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. wa huwal ghafurul wadud dzul arsil majid fa'alul lima yurid hal ataka hadisul junud fir'auna wa samud balil ladzina kafaru fi takzib wallahu min waraihim muhit bal huwa qur'anun majid
fi lauhim mahfuz. Iya, masya Allah ya. Akan nanai-nai. Kamu besok live streaming lagi enggak? Iya, besok insya Allah akan nanai-nai ya. Seperti biasa ya, di jam yang sama ya akan nanai-nai. Iya, akan nanai-nai. Udah makan belum akan nanai-nai? Ya. Kakak Zinovia Hursefunyi. Aku kelas 5. Adek cantik. Teman-teman, ada ondel-ondel teman-teman. Ada ondel-ondel loh. Ondel-ondel Nyai Idon. Iya, ondel-ondel Nyai Idon. Halo gitu. Halo, ngomong dong. Ngomong ondel-ondel Nyai Idon kumaha ieu. Lanjut ya. Iya. Tadi ada ondel. Iya, Kakak Zinovia. Aku kelas 5 adek cantik. Tuh, katanya Kakak Zenovia kelas 5 ya. Kakak Abdul Rosi. Apa nih gambar apa nih Kakak Abdul Rosi? Gambar apa itu? Gambar itu foto di gedung. Foto di gedung. Oh iya ya. Iya, Kakak Nah, Abdul Rosi hai itu. Kan itu ada tuh? gedung. Iya. Itu udah sore, yang satunya lagi gedung malam. Oh malam. Oh iya. Oke teman-teman ya, salam kenal semua teman-teman ya. Lanjut teman-teman, yuk kita baca surah apa Kak? Surah Al-At-Tariq ya teman-teman ya. Terima kasih teman-teman sudah komen-komen ya, sudah like-like barakallahu teman-teman ya, sudah tap-tap layar, sudah subscribe dan lain-lainnya teman-teman ya. Yang mana? Lanjut, ayo bareng-bareng yuk. Itu akan mau hafalan At-Tariq tadi? Enggak, ayo. Bismillah. Coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. An-najmus sakib. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz wa fayanzuril insanu mimma khuliqa mimma indafiqa yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib innahu ala raj'ihi laqadir. Iya benar. Yauma tublas sarair fama lahu min quwwa wala nasir was-samaa'i zatir raja wal ardi zatis sada innahu laqawlun fasl wa ma huwa bil hazl innahum yakiduna kaida wa akidu kaida famah hilil kafirina amhilhum ruwaida. Iya, masya Allah ya. Kakak nanai. Aku udah dulu ya. Oh iya, Kakak nanai. Silakan Kakak nanai lanjutkan aktivitasnya ya, silakan. Selamat beraktivitas di malam hari ya, silakan. Terima kasih ya udah mampir ya, sudah menyimak ya. Lanjut teman-teman, yuk terima kasih teman-teman sudah komen-komen ya, sudah like barakallahu teman-teman ya, sudah tap-tap layar, sudah subscribe dan share, masya Allah. Barakallahu teman-teman. Lanjut teman-teman, yuk bareng baca surah Al-A'la bersama Kakak Nahla teman-teman ya. Kakak Nahla apa ini? Al-A'la baca. Hafal. Coba ya. Bismillah mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Yo. Sabbihis rabbikal a'la. Allazi khalaqa fasawwa. Wallazi qaddara fahada. Wallazi akhrajal mar'a.
Udah. Iya, dikit kali. Faja'alahunya belum. Udah. Faja'alahu ghusaan ahwa belum. Itu belum ya. Oke. Kakak Nana tadi udah ya, kudu udahan dulu ya. Ya siapa Kakak Nana ya. Terima kasih sudah mampir ya, sudah menyimak. Kakak pensil warna 1 2 3 namanya siapa? Siapa namanya katanya? Nama saya. Nama saya Kakak Nahla. Iya, Kakak Nahla usianya 8 tahun ya teman-teman ya. Tahun kelas 2. Kelas 2 SD teman-teman ya. Lanjut teman-teman bilang. Lanjut teman-teman. Alhamdulillah sudah selesai murojaahnya. Alhamdulillah, murojaahnya. Sudah selesai. Murojaahnya sudah selesai sama Hafalan hafalannya sudah Iya. selesai. Sekarang kita. kita baca Iqra ya. Iqra berapa? Iqra 6 halaman 20. Iya. Ya teman-teman ya silakan yang mau ikutan ya Sri. baca Iqra 6 ya. Diwi. Iqra 6 halaman 20 teman-teman Abi, ya. itu ada yang namanya Kak Sri. Kakak Sri, iya. Ntar dulu sebentar, kita lihat dulu temannya nih. Kak Sri Kakak Sri ya. Teman-teman semua ya, silakan yang mau ikutan ya. Iqra 6 halaman 20 teman-teman ya. Bersama Kakak Nahla teman-teman kita baca ya. Kakak siapa tadi? Kakak Sri Dwi. Hai Kakak Sri Dwi, salam kenal Kakak Sri ya. Kan Sri. Iya. Kayak dia Mabeti dong. Iya. Iya, Kakak Tere, Kakak cantik. Iya, Masya Allah. Amin. Ya, Kak ya. Doakan Kakak ya biar cantiknya luar dalam ya. Lanjut Kakak ya. Terima kasih teman-teman yang komen ya. Sudah like buat teman-teman ya. Jangan lupa subscribe teman-teman ya biar makin mantap teman-teman ya. Abi, kalau yang ini apa sih? Nah, Masya Allah udah tap layar tuh, Masya Allah. Terima kasih teman-teman semua ya. Kakak Tere ya. TY apa TY ini? TY. Kakak TY. Tere itu TY maksudnya. Oh, panggilan ininya kecilnya mungkin Kakak TY. Iya. Salam kenal Kakak TY ya. Luar biasa. Ayo. Ayo bareng-bareng teman-teman baca. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Ayo. Iya, ntar soal Isa ya. Sendiri. Nabi nggak apa-apa ntar. Sendiri aja ya sendiri. Ayo, Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya. Iya, ntar gue baca ntar. Tanggung. 15, ayo. 15. Kak. Famang kana. Kayaknya panjang. Famang kana. Iya. Khairong kasiro ro. Terus Dedek. minum. Ini minum. Ini. Awas teman-teman ya. Kasih 100. Iya. Siapa yang pisang ya? Ya ambil tuh pisang di meja. Ya Kakak TY, Kakak Tere artinya thank you. Oh, TY itu thank you. Kali TY apaan nih Kakak Tere ya? Maaf Kakak Tere ya, nggak ngerti saya TY itu thank you maksudnya ya. Ayo Kakak Tere, salam kenal Kakak Tere ya. Ayo teman-teman kita lanjutkan ya baca Iqranya Kakak Nahla ya. Tadi aus dia. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. 15, ayo. Ini. Oh ya itu ya. Wa faqihatin kasiro. Kasiro, iya benar. Terus benar. Tapi nih. Maaf. Walata lunna luang kabiro. Iya. Benar. Inna makanna lahu
syai'in Sa. sababa Ya. ya ayyuhal mala'u Inni inni ulqiya ilayya ilayya kitabun samar iya, kitabun karim mako. karim tuh Iya, terus pintar. Sikit lagi, sikit we. iza ja'alahu nara qala Rig, rig. ri alaihi kitro Nah, terus in kanat illa soy. hatawa Mantuk. Ayo, soy hatawa hida tang faizahum khamiduna waqaf khamidun. Sikit we. Ayo. Maaf teman-teman ya, karena lagi ingusan ya, teman-teman. Semangat, dia mah tetap semangat teman-teman, dia mah hebat. Khamidun. Ayo. khamidun Ya. Terus. Yauma yarawnaha lam yalbasu illa asyiya Dan. auduhaha Ya. kayak dia dunia Terus. fa inna lahu ma'isya tang Dong kau nak wanah su syuruhu yaumal qiyamati iya wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Iya, Bang Abi apa lagi? Barang Abi dulu, baru kakak lagi. Ya gitu ya, biar lancar ya. Baca dulu apa komen-komen. Oke. Kakak Tere, kakak umur berapa? Kakak umur berapa, Kak? Ah, iya, Kanahla umurnya 8 tahun ya, Kakak Tere ya. Hai Kakak Tere, salam kenal Kakak Tere. Masya Allah ya Kakak Tere ya. Kakak Tere berapa usianya Kakak Tere? Kakak Tere berapa usianya? Kakak Kaisa Cuti mengucapkan hai Kakak Kaisa. Halo Kakak Kaisa, salam kenal. Kakak Tere, aku umur 9 tahun. Wow. Berarti baru setahun ya teman-teman ya. Kakak Tere sama Kanahla teman-teman ya. Iya, baru setahun. Maka 8 tahun. Kakak Tere 9 tahun. Berarti Kakak Tere kelas 3 ya Kakak Tere ya. Teman-teman makasih sudah tap-tap layarnya ya, sudah komen-komen ya. Kakak Sumiati, hai tuh. Kakak Sumiati, hai, salam kenal Kakak Sumiati. Iya. Kakak sekolah di mana? Kakak Tere sekolah di mana Kakak Tere? Sudah teman-teman makasih ya sudah komen-komen ya, sudah like baru teman-teman ya, sudah tap-tap layar ya, sudah subscribe ya. Kata Kakak Tere bener, iya bener kakak ya. Umur 9 tahun, beda setahun sama Kakak Nahla.
SDN Tumaluntung. Di mana itu ya? Kak Tere, SDN Tumaluntung beliau nih, Kak Tere ya. Salam kenal Kak Tere ya, Jauh dari kali SDN nih. Tumaluntung. Jauh kayaknya nih. Ayo teman-teman, lagi baca Iqronya teman-teman belum selesai ya. Lu tapi Ayo. siapa? Kan bareng Abi dulu ayo. Kan dia kali. Hadiahnya ntar nanti. Kalau dulu sih Kro, mau hadiahnya? Ya, hadiahnya apa kemarin? Beda. Sepeda. Iya, ayo tambah aja tuh. Yuk. Ayo bareng Abi dulu yuk, bareng kakak lagi biar kakak bisa. Yuk pindah. Awal doang susah, terus gampang. Ya, bareng-bareng teman-teman ya. Ayo bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. 15. Kak. Yo. 15. Kak. 15 Kak. Faman kana Semangkana khairan kasira khairan kasira wa fakihatin kasira wa fakihatin kasira wal kasira iya wala ta'lunna 'uluwan kabira wala ta'lunna uwang kabira inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. Ayo. Dengerin. Denger nggak? Baca aja. Inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli In sababa. sababa. Iya, perhatikan ya, dengarkan, ikutin. Ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim. Ya Ya ayyuhal Ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karimun Karim. Aku karim. lanjut ya, perhatikan. Idza ja'alahu naran qala atuni ufrig alaihi qitara. Ya. Idza Iza ja'alahu ran Qala atuni ufrid alaihi kitra. iya. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum khamidun. Ya. In Kanat illa sayhatan datang datang fa
khamidun. Khamidun. Yauma yarawnaha lam yalbasu illa ashiyatan aw duhaha. Yauma yarawnaha lam yalbasu illa Ashiyatan aw duhaha. fa inna lahu ma'ishatan dankan wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Iya, berhubung akan lagi pilek, sekarang Mabi lagi sekali lagi. Jadi gak kena sendirian, Mabi aja di gampangan. Ayo, biar cepet. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Terus saya lagi mandi, terus saya Muntah. Kenapa muntah emang? nggak tahu. Angin enggak? Kenyangan apa? Kenyangan? Apa sama yang enak? Nggak, dari pagi loh. Oh gitu. Saya kan lagi mandi terus malam Ih. Muntah. toilet. Ih. Iya. Tapi aman kan? Perutnya aman nggak perutnya? Enak nggak perutnya? Aman. Perutnya aman. Udah, ayo. Perhatikan ya. Ya, teman-teman ya, sekali teman-teman ya. 15, Kak. 15 Kak. Faman kana khairan katsira wa fakihatin katsira wa fakihatin katsira wa la ta'lunna 'uluwan kabira. wala ta'lunna uluwa kabira. Uluwan ayo wala ta'lunna 'uluwan kabira. wala ta'lunna Oh. Siap-siap deh. wang Siap-siap kerudungan. kabiro. Inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. Inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. Ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim. Ayo. Iza Ya. Gimana sih? ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kita buka Bung Ikhfa. Samarkan. Kitabun karim. kitabun karim. Perhatikan ya. Idza ja'alahu naran qala atuni ufrig alaihi qitra. Iza ja'ala Kerudung deh. huna rokola atuni ufrik alaihi
Fitra. Itara. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum khamidun. In kanat illa sayhatan wahid datang fa izahum khamidun. Yauma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Yauma yarawnaha lam yalbasu illa asyiyatan aw duhaha. Fa inna lahu ma'ishatan dankan wa nahsuruhu yawmal qiyamati a'ma. Fa inna lahu ma'ishatan dankan wa nahsuruhu yawmal qiyamati a'ma. Iya, sadaqallahul azim. Iya, kakak Tere. Kakak tinggalnya di mana? Bekasi. Bekasi kakak Tere ya. Salam kenal kakak Tere. Kakak Isyam Supriyadi. Aku mau apa nih? Aku mau 12. Oh, umurnya mau 12 tahun kali ya kakak Isyam Supriyadi ya. Berarti kalau 12 berarti kelas 6 ya. 6 SD kakak Supriyadi ya, atau kelas 5? Kelas 8, 7. Iya, atau SMP kakak Tere, kakak Isyam. Kakak Tere semangat kakak ya. Iya kakak Tere, makasih ya kakak Tere ya. Hai kakak Tere. Kakak besok mau live lagi enggak? Iya kakak Tere, besok kita live lagi insya Allah ya. Kakak Haya KTG Ikro berapa? Kalau Ikro aku Ikro 4, kakak Haya. Iya. Kakak Nahla Ikro 6, kakak Haya ya. Kakak Winda Dwi tasnya sama kak, tasnya. Kakak Winda tasnya sama. Nih tasnya sama nih. Yang ini iya. Kak. Iya kakak Haya. Hai Kak Haya, salam kenal Kak Haya ya. Terima kasih teman-teman sudah komen-komen ya, sudah like barakallahu teman-teman ya, sudah tap layar ya. Sekarang teman-teman bilangin deh Kak. Ya. Teman-teman sekarang giliran. Kakak Zahra. Dede. Umurnya 4 tahun. Iya, orangnya cantik. Suka mengaji, nggak suka sombong, suka menabung, tapi orangnya sabar. Iya. Tapi orangnya galak sama kakaknya. Kak coba enggak bercanda Dede. Oh Dede ini. Kok jadi berantem? Ini Kak, bercanda Dede. Kakak Deja kan kabur juga kakak. Kan Dede Jahan suka bercanda juga. Maaf teman-teman ya. Bercanda teman-teman. Kakak sini Kak, mic-nya Kak. Enggak apa-apa bercanda. Sini. Teman-teman ya. Bercanda teman-teman. Kak, mana mic-nya Kak? Ini Kak. Kamu bercanda kan Dede Jahan suka begitu ngomongnya, bercanda doang, enggak apa. Dah. Ini mic-nya mana mic-nya? Aman. Apa? Indah baik, cantik ini. Nah baik ya, makanya Dede Jahan kalau jangan begitu juga sama kakaknya kan bercanda. Noh, ayo mau paku apa di mana? Paku aja.
Minum. Duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman ya, karena halah bercanda teman-teman, dari jaharannya lagi baper ya teman-teman ya, maklum teman-teman, tanggal muda ya, tanggal muda jadi baper teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, nama saudara teman-teman ya, kadang-kadang akur ya. Kakak Mulyana, Bang ingat aku enggak Bang? Ingat kakak ya, kakak Mulyana, kakak Restu ini ya, kakak Restu kemarin namanya ya, nggak salah ya. Kakak Haya, KTG kenapa nangis dek? Iya, bercanda kakak Haya, ini emang bercanda kadang-kadang gitu ya. Kadang-kadang bercanda ya. Oke teman-teman, bilang. Sekarang giliran saya. Mau di sini apa di sini, Mabi? Paku. Di sini dipaku aja, ya. Paku aja ya. Nih, teman-teman ya. Teman-teman, saya udah nggak nangis lagi. Ya, sekarang saya mau hafal surah An-Naba. Ayo. Ikra dulu, Abah baca baru An-Naba. Udah bilang teman-teman. Sekarang saya mau baca. Ikra ya. Ikra 3. Halaman. Ya kakak Restu, ayo kakak Restu, kakak Mulyana ya. Iya, ayo. Iya makan, lapar. Mana dia pindah ini ya? Ini. Teman-teman ya, Ikra 3 teman-teman, Ikra 3 halaman berapa Kak? 23. Masya Allah ya teman-teman ya, Dede Zahra baca Ikra 3 halaman 23 teman-teman. Kakak Haya pintar dedeknya, amin ya. Ayo teman-teman kita dengarkan Dede Zahra baca Ikra ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bis. Terus ya, kho. Terus pu. Ya, terus layu. Terus yuhi. Satajiduni ma'isyata atau ba Ya. biyaminiksi Iya. mana zia izal kodo wajisina jiba bijaha zihi sya Wo. Syawo.
Jago faha Ya. fasyati. Iya, Masya Allah. Iya teman-teman. Iya. Kakak Restu. Hai Kak Restu tuh. Hai Kak Restu. Iya. Teman-teman, makasih teman-teman ya sudah komen-komen ya, sudah tap-tap layar ya, sudah like ya teman-teman ya, Masya Allah ya teman-teman ya. Ayo lagi teman-teman, kita dengarkan teman-teman ya dari Zahra ya. Ayo, Bismillahirrahmanirrahim. Iya, Masya Allah. Ya kho, ayo. Ya kho. Tapi Mang Aji ini ayo cepat. Mang Aji. Ya kho minum aus. Teman-teman bilang. Teman-teman. Aus. Aus. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Udah habis. Iya. Ya pinter. Teman-teman, Teman-teman. saya udah nggak nangis lagi. Saya udah nggak nangis lagi. Karena saya cantik kan. Ayo. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Ya kho. Ya kafuna. Ya sukuna. La yuhuna. Hi. Yuhi. Tuna. Ya. Yudi. Una. Ugi. Suna. Ya. Faja'alu wa zolamu lazuku Ya. janahu Ya. lanuzi Kohu. Iya. fa'aqauha Ya. manamiha khoti ina satajiduni ma'isyataha fatu ba bi biyaminihi manazia Ya. iza kodo wa isina ji Ja. bija Ha. hazihi sya Wo. faha Ya. fasyati. Iya, Masya Allah. Wah, Kakak Restu tuh. Hai, banyak banget Kakak Restu. Hai, Kakak Restu. Ya, salam kenal Kakak Restu ya. Kakak Restu sedang apa Kakak Restu? Terima kasih teman-teman sudah komen-komen ya, sudah like ya. Yang hijau. Iya itu. Biru hijau buang. Iya, ayo teman-teman lagi teman-teman ya. Awas, ada pelanggaran. Iya. Ayo perhatikan ya, Dede Zahra ya. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Dengarkan, ikutin ya. Ya khafuna. Ya khafuna. Ya suquna. Ya suqona. La yufuna. Ayufona. Yuhituna. Yuhidona. Yudhi'una. Yudi'una. Yughisuna. Yugisuna. Faja'alu. Faja'alu. Wa zalamu. Wazolamu. Razuqu. Azuku. Janahu. Janahu. Lanuziqahu.
lanu zikahu fa'aqaruha fa'aqauha manamiha manamiha khati'ina khoti'ina satajiduni ma'isyataha ma'isyataha fatuba fatuba biyaminihi biyaminihi manazila idza qada warisina sina bijahazihi sagafaha syakofaha fasyati'i fasyati'i. Sadaqallahul azim. Teman-teman, alhamdulillah sudah selesai ikonnya. Sekarang baca Anaba dulu apa jeli dulu? Anaba dulu. Anaba. Iya, terus jatuh. Naik. Abi, Saya di pondok gede Pondok gede udah apa? nggak ada rumah hantunya dibongkar. emang apa dibongkar ya? Nggak tahu. Mau dibikin lagi lah yang bagus. Emang? Iya. Oh iya kali ya. Ya teman-teman, bilang. Yang kemarin mah, yang kemarin banget itu. Apa tuh? Serem. Apanya serem? Rumah hantu. Serem memang. Iya. Emang ada apaan hantu? Rumah hantu ada apaan? Isinya? Iya, di make upin hantunya. Diapain? Di make upin. Di make upin. Masa hantu pakai make up? Nah. Kata kakak berani. Emang karena berani sama hantu emang. Iya. Bener. Coba ntar kan anak koruptor ya sendiri ya. Dan saya mama dibawa ke kesendirian. Iya, oke teman-teman bilang. Oke teman-teman. Oke teman-teman, kita baca surah An-Naba. Iya, ayo teman-teman kita mulai ya. Mulai Dek. Dek, duduk sini duduk. Dede duduk, baru pakai paku. Oke toh. Oke toh, hati-hati. Ayo. Dede apa mau baca? Hah? Apa kayak kakak Nafa begini, hafalin. Ayo coba ngapal, ayo. Teman-teman, Ayo teman-teman, saya mau hafal An-Naba nih. apa An-Naba nih? Kita mulai ya. Kita mulai ya. Dengarkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tutup. Ayo, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Ya. Inna bayatin. Saya amun sumakala saya amun anna daya adun hada madiba altada kakana kunaga ajana namaku menjawaga ajana ya yawasa ajana nahamasya apa nana kawakan sabang tidak tak ajana sio jauh aja ang zana milamu sio limang sajadah Innulillahi habawan abata jannatin alfafa inna yawma baikana mikota yama yawma baisu ifataruna wala afiati sama wakana rabuaba wasirati jibab wakana sahaba Aina jangan manas mesoda itu yang mabah di sini ya ayah lagi
saqa Sawifaqa innahu kanu ayatuna isaba Kazabu bi'ayat Isaba Akhula sa'in hasainahu ilaba Yasuku fa'an nusidakan yang azaba Inna wadakan hafaza Adaik wa anapa Kalaiba alapa Makasan bihaka Isma'ulaiha Terus? Wakwawa kiraba Asa amil rabbika Kamilaba Rabbis samawati wa aliyama bainaha Ahmah Ilayam Baikun aminu kitobah Ya maiku wa maiku akfa Alana ilah Mana ajnahu maqad Haba Uzai gayyamu hakku Faman sya'at taqza'ya Hukbihi ma'abah Inna lana qasabang qaybai yamayau Uma wa qadama syada Lama syada aku kafaratun dicoba. Iya, Masya Allah. Teman-teman ya, udah Zahra hafal surah An-Naba teman-teman ya. Pakai HP Karestu aja. tuh. Ada Karestu. Wah, kerennya ada Zahra. Iya, Karestu. Dibilang keren lah kata ada Karestu tuh. Makasih ya Karestu ya. Ya teman-teman, makasih ya udah komen-komen semua ya, sudah like ya. Barangkali teman-teman tetap subscribe ya. Dari HP, coba dari HP ya. Dari Zahra nih, coba dari HP. Anasnya juga. Anasnya. Anasnya. Ayo, Anas dulu. Coba dulu Al-Fatihah. Apa dulu Al-Fatihahnya? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Kakak Sugi Haryanto. Wih, keren Dede Zahra katanya tuh. Wah, iya, makasih Kakak Sugi Widianto ya. Sugi Ini kakak Alfi. Hah? Kayak Pak Kakak Dedi. Sugi. Kakak Sugi, kakak Pak Dedi. Kakak Restu, Pak Dedi. Iya. Iya, Kakak Restu yang Pak Dedi itu ya, Kakak Restu ya. Ayo teman-teman sekarang. Lagi iya. Nah, teman-teman sekarang baca surah An-Nas teman-teman. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril ghasiqin nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Terus ke sini. Tuh, susah malah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab min syarri nafasati fil 'uqad min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, terus. Bismillahirrahmanirrahim. Tabat jada abil wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Asana zatahab. Amatuhu hama katab. Ijiya daum masada. Bismillahirrahmanirrahim. Terus. Ija ja'an nasuhi wa fata'aitan nasaduna fi diniya yaqwaja wa sabi bihamdi rabbika tafsir innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim.
Kuya yuha kafiruna abudu ma ta'buduna antum abiduna ma abudu ana abidum ma bata antum abiduna ma abudu dinukum yadin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka kautsar sayyabika inna syani'aka huwal abtar. Terus. Bismillahirrahmanirrahim. A'aita lazi yukazibu bidin fazaika lazi yad'u yadi ayahudu ata'ame miskin fa'aya musalih aladzina man sadim sawan aladzina mi'una ma'un. Terus. Ini be. Bismillah. Ini. Iya. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Aro. A'aita lazi yukazibu bidin fazaika lazi yad'u yadi ayahudu ata'ame miskin fa'aya musalih aladzina man sadim sawan aladzina mi'una ma'un. Terus. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza fi Quraisyin i'afihim bi'atas sitai wa soi saya bodoh rabbal alamin lazi atamahum min du'i wa amahum min qaw. Terus. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala bi Caranya. fi amnaka akadahu fi takhira sa'ahi tayan alabi amihim mihja alayhim sijjah wajahum ka'asim makul. Terus. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul. Ayo, wailul. Ribut kan pakai ini kan? Ribut ya? Ayo wailul nggak apa-apa, apa aja apa ya? Wailul. Assalamualaikum warahmatullahi Iya, sadaqallahul azim. Teman-teman. Abi ke teman. Iya. Teman-teman bilang teman-teman. Kegiatan. Iya. Teman-teman. Teman-teman. Sekarang Kita baca jilid 2 metode umi di halaman. Aduh ya. Cari dulu ya. Nih, halaman tandain mas. Nih, bukan. Emang ini? Ini tandain. Emang. Ya ini benar ya. Bismillah ya. Halaman 29. Iya. Halaman 29 teman-teman ya. Pakai batang enggak? Bantal. Biru enggak? Ba. Ya, terus. Baladan. Ya. Ibaladin. Jasada. Jasadan. Kajasadin. Ya, terus. Terus? Zahaba. Zahaban. Zahabin. Ya. Hasana. Hasanan. Bihasanin. Ya. Naharo. Naharon. Binaharin. Kodal. Mana bin Harun? Kodal. Kodaron. Kodaron.
biqadarin Hmm. jabala jabalan Hmm. kajabalin Ya. u Ru. u usula usulan Hmm. usulan usulin Ya, Masya Allah. Orang Nabi ya, perhatikan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Balada. Balada Baladan. baladan Baladin. baladin Zahaba. Ini ya. Ini sahaba nggak bisa baca. Ya, Ibu baca ini. Jasada. Ayo. jasada Jasadan. jasada Kajasadin. kajasadin abi asabi Lompat. langsung belakang Tadi kali dengan Dede nih, kan Dede begini tuh, tapi nggak tahu. Jadi kesini bacanya kalingan. abi yang Iya, bisa salah baca jadinya. Ya. Zahaba, zahaba zahaban, zahaba li zahabin, zahabin hasana, hasana hasanan, hasanan bi hasanin. bihasanin Mana awas, kalingan Nabi. Naharo, nahal naharon, nahan binaharin, binahain qadara, kodaro qadaron, kodaron biqadarin, bikodain jabala, jabala jabalan, jabalan kajabalin, ka jabalin terus mana rusula, usula rusulan, usulan terus lirol kalian lirusulin. usulin Iya, sadaqallahul teman-teman. teman-teman ya sudah selesai ngajinya sekarang diam tutupnya Hah? Tutupnya mana? Tutupnya mana? Kan toples tutupin. Yang tutup teman-teman ya gitu. Ya, ayo kita mulai. Allahumma arhamna bil Qur'an Wajawana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu Muhammad alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi Rabbi habli minas shalihat Rabbi habli minas shalihat Rabbi habli minas shalihat Rabbi ij'alni muqimmas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu war ruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqada zahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra
inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Kita soleh. Ya, kumaha ya Nyai Idon. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasahbihi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wasahbihi. Rabbi habli minas sholihat, Rabbi habli minas sholihat, Rabbi habli minas sholihat. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha zahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Ya teman-teman ya, terima kasih teman-teman sudah menyimak ya, sudah komen-komen. Banyak. Apa sih Mi? Mi? Kenapa? Jangan nangis deh, jangan nangis dulu nih, jangan tengeng, suka habis. Tengeng. Teman-teman ya, terima kasih teman-teman ya, barakallah sudah komen-komen, sudah tap-tap layar ya, sudah like, sudah subscribe dan sudah semua teman-teman ya, barakallah fikum. Sampai jumpa teman-teman di hari esok, insyaallah di jam yang sama teman-teman ya. Kita tutup doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa semuanya. Salam kenal ya dari saya ya, Abi Ahmad ya, teman-teman ya. Bye bye.